مزرعة بس قولوا دارا دفروشت وما بينجي نوعية دارا وقالك نوعية قولا هاي قد دارو قولا ما برانيش تركي بومتين وهناك جي ما يسال هاي دست بكرية أم أوك دكين وان شيت كان قولات كين استا دارد كذا خوام دبيجن بل دوارينا او كذا خو جبروي قاوا كو استا تداتيني بهاري وقتي كو آل داره دگره يعني جي دا جبر كد عرده دايا قالك جواني خود دگره و شين دبيت Hejsan, jag heter Gustav. Jag står här på Bak- och chokladfestivalen och ska snacka om choklad. Och det, ja. Varför vi ska ha en mässa om choklad? Ja, det är superviktigt. Det är den enda anledningen till att få oss konsumenter att förstå hur man gör choklad från grunden. Jätteviktigt att förstå processen och också varför man betalar de här premiumkronorna för chokladen. Jag heter Eva, jag kommer från Gällivare. Jag åker hit, det här är 5:e året i rad jag åker ner på chokladfestivalen. Jag åker hit för att köpa råvaror och få inspiration och träffa människor med samma intressen och lära mig mer om choklad. بحكم ئەوەی ئێمە لە ناو شار دوورین زیاتری شیمە جملەیە جملەش لۆ ناو بازاریە لۆ دەوروبەری سۆرانە لۆ هەموو شوێنەکانە سۆبەی داری بە نسبەی سۆبەی داری لە پاش ڕوخانی ڕژێمی پاسەوە سۆبەی داری ڕووی لە ناوچوون کرد یعنی بە هیچ شێوەیەک لە بازاری سۆبەی داری نەما هەتا من یەکێک بووم بەخۆم نزیکەی 70 سۆبە و 400 بۆڕیم فڕەدا کەس نێویست خەڵک بێم نەتببوو بەڵام ئێستا لەخوای بە زیادی بازاری سۆبەی سار بەسار ڕوو لە زیادبوونەکە خەڵک سۆبەی بەکاردێنی سۆبەی داری هەرزانە یعنی باشترین سۆبە ناگەتە 40,000 45,000 خواستی سۆبەی داران زیادی کردیا و هیوادارم حکومەت ئەو بڕەنەوتەی تەوزیع بکات و چیتی ئەو ژینگە لە ناو نەچێت.